Well, I miss you. Sweetie. Anaitana majina zote. The tamu tamu. Na wake mwera tumaudu tou ni tumaudu tugiarireirie. Na watu nene hiria tugituika thoko. Twakirima. There is something that has been happening. Yeah, and over the weekend, yes, there is a lot that have been said. Yes, especially politically. And we have one, Junet Mohammed. The guy is now talking. Yes. Na Junet ndi araugiria atiriri. Hedi ya impeachment ri. Yes. Ni makonjeirwo. Wega. Yes. Na arakira arori atiriri. Mukonjire ora twakonjeirwo ri. Amwe itu magite gwaka niki tondu ngonjo yo yari njiganu mundu akue na boma musuri. Kwaguo iyo tigiri 10. Acha. Ti milioni 1. Acha. Yes. Nikuga ati mundu cio kigwa mundu akiuria agite gukorwo acenjetie nyumba. Yes. Nikuga ati nikuma gakumi guthie na iguru. Ni toindo twega. Ni toindo twega. Ni tunyamu twega ni ngonjo yari ya mundu mugima. Ngonjoekuringana na undu ria wakiriho mbere yao. Yes. Na undu ucio araigira ni umumakitie muno. Ati kuonaga ati amwe hao aria makonjeirwo. Matire na boma musuri. Yes. Na arakira aracoka arongerera arakiuga riu ri inyo mutika make andu aitu mutika make gitege kia namba 2 ri tiari ithuĩ ri ni tuneanite ritwa ria umwe witu. Yes. In 2027. Yes. Ni tuneanite ritwa ririku limwe umwe witu. Gweciria nake uria wigite-ini kiu ararakara muno araugire tutire kundu turathie na tutirauma ndungiaka nyumba yarikia wikirite nginya TV ucoke ume ugaikara mutitu acio mongire marenda gutuikaikia tuikara na oko araka kwire siasa ni siasa. Siasa ni siasa. Aka kwire ciugo icio twana cigua muno na guikara mutitu ni raithi. It's very easy. Guikara heho-ini kwa njanjo muno. Uringitie gwaka nyumba no gekira TV. Yes. No kaura plaster. No guikara heho-ini no wike atia. No guikare raithi muno. No, these guys are material. They have no chill. They are not missing their words. No. Kumo hindi oria ya uyu Gen Z. Uyu wa power. Yes. Tunataka power. Oburu. Augire wega akiwa gitekeria ile kiti tunalenga. Niguo igire. Ni ile ya namba 2. Ni ile ambayo iko na kideki. Hiyo ndio tunafanya nini? Tunalenga. Leo ni hagikoretwo na kindu kiragitwo consistency. Yes. Thino wa ndeto eriku? Iyo. Wa ndeto eno. Na ngoci ndikio mwana uyu witu ri. Riu nathie kuri arathie ndiramurorete kona ni araria na marakara maingi muno handu harakinyire nginya rare muno ni kumukania ritwa ria munene wa bururi aramwita Uhuru ni hangirire iraruta wira sawa sawa itingihota ukirigana yodia way out kwa jela ni uramenya it is just a matter of less than 1 year weherere gite kiu nake mundu ria tutungiuga ati ni mundu ungiguteithia tondu ni wakwanyu ni urateithirie na ni muteithitie muno ri arakira akauga atiriri we ona weherio ithuĩ no tukunyita mbaru uria Nati no best friend. Uyu ni brata wa bana ni ko kwira tiriri. Na ri ko moga gukinyia hau wi. Twambe turorereria hau haroka. Tutambite kwaria horo wa kumweheria. Ucio aramwira atiriri. We ona werwo kunja indori. Ithuĩ tutigatiga go support kuria. Ithuĩ tutiraima kuu. Riu ukarigwo atiriri kari na kuu ngai. Mwana ucio itu ndari na thayo. No, in politics. No, in politics. Siasa ni siasa. Siasa ni siasa. Ina waingira kuo rimwe. Orira watikira kuingira siasa ine ugetikira maundu maingi. Thino ri ukoragwo wiho ni atiriri. No utonye into political oblivion. Yes. Especially for the number 2. Yes. Wabe menya atiriri. Agichuhurwo hau ri. Ndari na mayu ma gukorwa ati no ende guthie number 1. Aca. Mayu macio ni onekaga ndari. Wanyita. Ona ndio kana koragwo nake na ambition iyo. Reke tuge ni ndaigua ri na ambition iyo ni. Na utuika namba 2. Ngwicienda ugikara oro hau.
ndo menya atiriri wari ungichuhurwo hau ri ndungicoka riu ringi na guku thutha asa ati urari deputy president ticoke tuigua ati urahuranira giti gia Tharaka kia governor kana kia governor nitukuria what really happened but no Kenya nduri undu utangika Kenyans can do anything yes ni ukuma giti kia namba 2 uga kenjoke ngaruti edit no umite giti kia namba 2 ta mwana ucio witu ri yes acoke ningi turaigwe kuria Tharaka akiruira governor thina ni riri thina uria wiho ni atiriri ni ta mundu gukwira ni gugutunya mukaguo no anyita na rera andu hatharani next year mwera katane nie gakorwo na nyina wa ngari andale ithara ndamisi na ti atene le maugire uguo tene ni gutiruka kora kuga tene kana tene le mirwa teretha asa ni goso ni agaikara agicokagira umenye kiriari umenye giti kiu kia namba 2 ri ni kirendwo nginya ni andu a coast no anyita koguo mena bata muno na giturwa kiu mena bata muno na giturwa kiu gia namba 2 ni maraiga ati giti kiu no kinengerwo Njoho anyita tondu nao ati ni makoretwo masupportete thirikari haya mwana uyu ungi naguo ri Julius akaiga atiriri atiari maritwa mothe mauparanya nginya ria kubatithio ni tuneanite riu ri kiria kiraruirwo ri kiraruirwo giti giikarire giti kina mundu no menye giti kiu uru wake no umwe tu ati no nginya worotwo wanyita no nginya wike atia woroto na uri urakuorota ni uri wi hau iguru waku ni uri wi hau iguru waku no nginya akuorote koguo tigite gia kuga atiriri ati ni gucoka kwi muingi ati kuhuranira kwi muingi tondu giti kia namba 2 ri gitihuranagirwo na kuria yake ya muingi asa ni ki ati ni akuorote arikia gukuorota ni mugathie barotina nake wanyita riu gwiciria kundu ku gutirakomu gutirakomu na tondu mwana ucio itu ni nyona atangirira na ihenya ni ndirona ta yandu no nginya kone aririte aigua nginya mundu gwitwo Junet king'ang'aini mundu gwitwo Power uyu Jenzi mundu gwitwo Buru Odinga na acio nio me haria thirikari-ini acio nio maragia na uria nio maragia nake na no kore Jenzi ni maragia maita maingi muno na mutongoria wa bururi ona gukira mwana uyu witu exactly no na tari wana kono umuhuri ukumuhurira umuhuri atia umutongoria we namba 2 tereke tuge we no eri ukindi kiukumuhurira umuhuri atia na ndungike mwira fire nimesikia Oburu akisema ikiti wewe si nimesikia ukikula mdomo huko ukisema uhuru it is a slip of the tongue of your excellency I apologize your excellency mimi sitaki mtu ambaye ako na slip mimi nataka mtu ambaye ako na tongue tumalize ile daraja kwanza ya Tharaka Nithi we ebu kata simu ulie uko karibu na bibi ebu mpatie simu niongee naye nimetoka niko na huku nje kwa uaji your excellency haya lala salama basi lala salama it's tricky. You know, lisemoro lipo. Kama halipo laja. Ona tani unao kuna mehu ya tinde githiururuka muthi. Tani ule. Ya impeachment ya Rigathiri. Kwambiririe kugwetagwo uguo. Kugwetagwo. Na andu makagwa ndange impeachwo. Tondu magicagurirwo hamako niko impeachwo mathie hamwe ri. Yes. Haya. Mundu wetagwo Oscar Sudi akiandika 2 weeks. Yes. Niguo andikire 2 weeks. 2 weeks. Na ndongereire undu ungi. 2 weeks mwana witu ali muinuku. Marakira makiuragia atiriri o acio no mauria president kumwira makamwira riu ri kirima nigithiu guti undu ungi tungika riu haria tukinyite kirima ni kimuico na turakibatara
akamera riu ri gutiri undu ungikwo na riu gite kiu gitingigicoka ki ningi kirimaini magacoka makamwira riu kou ri ona ngigituika ati namba 2 ni aguteithia muno ri mena kura milioni 2 cie mwena ucio na ti ciothe ungika atia ungiona yes riu gwiciana nimo mathabu maria mareka na ni marikitie na tena riri ndui no kumwagira nginya gitio Taru guthie kugaga ni muneanite maritwa na ni mugite no ri uratwe na you know they are talking with finality talking with finality koguo ni moy na no nginya korwo hiyo na namba imwe ni etikirite nikio malaria mena confidence uguo yes wabe umenye gwathukaria gwathukire muno ri hinde ya impeachment ri kindu kuma mweri-ini wa ndirarika kwari mweri-ini anga wa kiri mambire makimunya rigathi thiini wa WhatsApp group urigana akigo teri areheririo ri WhatsApp group ine ni itupi ambire akimunywo urigana bera gugwicoka ugiikare tondu riu ona ngirora namba 2 ni araria na hasira iga iguru muno tondu naho ni kwagirwo gitio muno tondu ona gikorwo mukite thirikari-ini yo guteithiriria mundu wa 2027 ri mutifataire kuga gitikiria njikariire ati nikio muorotete na ti kuga rita rimwe ni gucokerithagia koguo ni kwiyuria atiriri mundu gwitwo Junet riu no macemanie na namba 2 magaithanie reke njuge koni niwe ndingimugeithia kana Oparanya ucio ndingimugeithia Nironi mwangi kio juria ngira gugeithia karungu kamwita na karungu aramwira we one time no the politics are becoming interesting daily of course no ta imagine ri wainuka andu matirera uko makiuga marenda gite giaku wainuka riu rimwe na mutumia waku akoria na riu tondu njiguire nginya Junet aracokerio kaundu karia Oburu akoretwo akiuga ri na no ndakaiguite o ringi micemani-ini ya ODM ri riu urona handu hau atia tondu ndu mahota gukweheria thiko itari nginyu rona atia riu tathi undugera itumbe ndikwenda kwenda itari na maguru ethi undugera itumbe we ndu ni kwibanga nigetha tutikae weko murevanga nao uria wari hau ekirwo aguthamithio indo cia thamithagio tuko ni tondu eri ona no waugaga ati ndirenda kuingira nyumba iyo ona rigathi akwa buraka ruboro auga atiriri mundu ucio no woire gite giakwa angiari mwega ko ndetikirire ona ciara muiguire tha gwicia ona riria araria na guku kundu micemaniria karia mira mweke-ine akoragwo na intelligence ya kuigana mundu uyu iri akoragwo na tondu riri arerire andu aramera njohi uyu mundu ekuringaringwo wega koguo ndagacoke kuhu inyuĩ mbai mutigane nake kai ona kiumia gikiri githiru Junet atanauga giti ni kia Oparanya weziragia matitemanagia ndugeci ati Junet ati ni gukirwo arokiririe uguo from nowhere arauga gitiri kia ati aroka ati kuga ati gite kia Oparanya there are meetings that have been done koretwo igithie na riu na ndetwe kambi na gukerwo we ni woka gweta ni woka gweta mambagiririo gu test the water we ni woka gweta nake ng'ania gwete ona riu te imagine mucemanio kundu kungi ukamukagira ka message wi thimu-ini yaku umesikia chenye Junet amesema nini na ukari amesema nini agacokeria agakwira iyo umekaria ni ya Oparanya warugamba ukaiga atiriri ndungia hatuwezi jenga nyumba, we cannot build a house and then we put even tiles we put even a TV and then we move out and stay in the forest wale wamekuja huko akina Oparanya wakikuja tutakaa nao huko na kamundu ngakaiga mutito niguo waku unastahili kukaa kwa msitu. No, you belong to the forest. Mundu ngiarauga
Hasira no ngija azia waikira azia zaidi unakubali na nwaka meru tutigetie o just mwaka omwe to the elections onwaka na elections cia mweri wa kanana mwaka utukite there will be a lot it's a long time hidari uria mwaka omwe hidai nene muno siasa ine kiria ndi na kadingi korona tetesi no ati hena hinya muno kwamba gukinukia mwana ucio witu gutwika tene mo impeach rege ndo irio cio ndiwika na impeachment ingigithie kana uria kiuge no I think no impeachment tondu ni gwagithirire horo wa roadside declaration ya kuga no wa uthiaga atiriri andu utindoke mo impeach ri maira make mothe onengeraga mundu ungi onake kitwo uguo okira no atindire wa physical ari undu ungi onake agukaira gutiri mundu wamenyaga kade okera kana noka no ikiriria geta andu wa kameru magatinda ku makiria regeza not your office aso gakererio budget yothe akahuthira mbia ciake nigo guthiaga reke tweterere tuone no horo ucio andu acio ni makoo matwagite muno kuma o gutwita hiti rigu kianira gite kia mwana witu ni makoo matwagite muno Seragei nake ndakomaga Murukomeni nake ndakomaga andu acio ndigwiciria in their mind mationaga toro especially ukigweta ritwa Gachagua kana o haria otariwo na mundu ta Murukomeni ona nginya ndi muiguagira tha araugire Rigathi niwe mwene goons nake Rigathi arauga atiriri Murukomeni niwe mwene goons tukiuge atia we are watching. No, we should. We're watching and waiting to see how they will treat that man. The son of the soil. The son of the soil, but he's a cornered man. Very. He's a cornered man. Very. Yes. Very. Iwe wane cornered. He's cornered. Very. Katuone ni tukuigua horo kuma kwi mundu gwitwo Regina Wanga niwe. Kana mundu gwitwo Sir James. Acio nio matindanagia nake makiaria thimo. Mantu maraigua akiuga atia kana ni marero kawira kao kahota kuka Rwere baithe gugituika na gwaikara uguo na Sir James ni kuhuta muno kuhuta no riu reke tweterere we see what will happen but it's not a good thing no it's especially kufiraga with threatened na ati gite giaku ni ta kirandikire vacant ugiikarire reke gwire nona taru tuga agemunyoro riu ni hindi ukigwa maundu maingi uigwa maundu maingi hota kuigwa kiraka igatiriri ni ona kuma mweri wetatu ndari anjoera thimu tutiaritie na president makoyo wothe tutiaritie ndari anjoera thimu oria atiriri ati kota muhuragira ndahuria maita meri kyo yagwo ni Faruku ngitiga nake ndio ndahuragira onani ndahuragira onani